Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 23. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Wari raya agama. Ibreken Tuhan man Musa aturan-aturan wari raya agama si arus irayakan bangsa Israel tupung bangsa pulung ersembah man Tuhan. Nina Musa. 6 wari arus kam erdahin, tapi arus iingat du. Maka wari si pepitukan mewari pekesahkan. Wari sabat. Ibas wari ula kam erdahin, tapi pulunglah kam lako ersembah man Tuhan. Wari sabat Tuhan empuna. Aminna ijapa kam tading. Momokenlah wari raya si tersena enda ibas paksa-paksa si enggo itentukan. Wari Paskah ras wari raya roti sila itamaragi. Wari Paskah irayakan guna pehaga Tuhan. Wari raya ibenakan tupung wari enggo mulai gelap. Tep-tep wari 10:4 ibas bulan si pemena. Ibas wari 10:5 ibenakan ka wari raya roti sila itamaragi. Pitu wari dekahna labanci ipandu roti si itamaragi. Ibas wari si pemena arus kampulung lako ersembah man Tuhan. Janah labanci idahindu dahindu. Bahan persembahan pangan man Tuhan pituari dekahna. Ibas wari si pepitukan arus ka kampulung guna ersembah man Tuhan. Janah labanci idahindu dahindu. Kenca kamseh ibas negeri si ibreken Tuhan man bandu. Janah kenca ipranindu gandumdu. Berekanlah pungo si pemena man imam. Imam persembahkan pungo jadi sada persembahan man Tuhan. Maka ngena ate Tuhan man bandu. Imam nehkan persembahan sadawari kenca lepas wari sabat. Tupung persembahkan du gandum persembahkan kape ibas wari sada anak biri-biri umur sada tahun jadi persembahan tutungan. Anak biri-biri laban cilik sitik peman pandangan. Radu rasi arus kape persembahkan du 2 kilo tepung si campur ras minak zaitun. Jadi persembahan pangan. Persembahan enda merim yakap Tuhan. Tambah si arus kape persembahkan du sada liter lau anggur. Ulapan gandum simbaru subuk matah isau entah ijadikan cimpa. Adilanga ibreken du persembahan endandai mandibata. Peraturan enda arus ipatuhi sinusurdu sehrasa lalap. Wari raya Pak Sarani beligai pitu minggu kenca persembahkan du pungo gandum si pemenandai. Dage ibaswari si pe-50 kan sadawari kenca lepas wari sabat si pepitukan. Bahan ka persembahan gandum simbaru man Tuhan. Tep-tep keluarga arus maban 2 kibul roti jadi persembahan si iendeskan man Tuhan. Tep-tep kibul roti tepungna 2 kilo. Tamaragina jenari itasakan. Janah persembahkan man Tuhan selaku persembahan ulih peranin si pemena. Tambah-tambah rotindai. Krina anak kuta harus mempersembahkan pitu anak biri-biri umur sada tahun. Sada jenggi lembu, 2 kambing. Krina si enda laban cilit sitik peman pandangan. Janah ipersembahkan man Tuhan jadi persembahan tutungan. Rikut ras persembahan buah gandum ras lau anggur. Krina persembahan enda merim yakap Tuhan. Tambah si persembahkan kape sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah 2 anak biri-biri umur sada tahun jadi persembahan persadan. Sekala imam persembahkan roti ras anak biri-biri si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia. Ibas wari labanci idahindu dahindu. Tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan. Krina kesusurendu arus ngikutkan peraturan enda sehrasa lalap. Subuh ijape ia tading. Adi ipranindu jumandu. Ula prani si arah duru. Janah gandum si tading denga. Ula nai ulihi ranisa. Tadingkan si krina man kalak si musil-musil. Bagi man kalak pertandang. Tuhan kap dibata si arus isembahdu. Wari raya tahun simbaru. Wari si pemena ibas bulan si pepitukan arus iraya kendu selaku wari pekesahkan. Ibas wari kam arus pulung guna ersembah man Tuhan. Kenca erkata suara trompet. Persembahkanlah pangan man Tuhan. Janah ula dahi dahindu ibas wari Wari pengalami dosa. Tep-tep tahun ibas wari 10 bulan 10 sada. Wari pengalami dosa manjelma sinterem. Ibas wari kai pelabanci ipaan. Pulung dengan ersembahlah man Tuhan. Janah persembahkanlah pangan man bana. Ula erdahin ibas wari Sabab ibas wari kap ilakokan lakon pengalami dosa manjelma sinterem. Ise man ibas wari ia lana ikira ibas bangsa dibata. Ise si erdahin ibas wari Tuhan jine kap si munuh ia. Krina kesusu
kesusurendu arus patuh man peraturan enda. Aminna ijapa pe ia tading. Kenca matawari sundut ibaswari siwah seh ngayak matawari sundut ka ibaswari 10. Krina kala arus ngadi erdahin. Janah kidekah si kai pelaban si ipan. Wari raya sapo-sapo. Wari raya sapo-sapo mulai ibaswari 10.5 bulan pitu. Dekahna pituari. Ibaswari si pemena ibaswari raya krina arus pulung lako ersembah man Tuhan. Janah labanci erdahin. Pituari dekahna arus tep-tep. Wari ipersembahkan du pangan man Tuhan. Ibaswari si pewaluhkan arus ka kampulung guna ersembah man Tuhan. Janah persembahkan persembahan pangan. Wari ema wari perpulungan guna ersembah. Janah labanci kam erdahin. Enda me wari-wari raya agama. Tupung wari-wari raya ipahagandu Tuhan alu pulung ras-ras dengan persembahkan persembahan pangan. Persembahan tutungan buah gandum. Persembahan gelehan. Bage pelau anggur. Suwe rasi perlukan tetap wari. Wari-wari raya enda irayakan tambah-tambah wari sabat. Persembahan do. Tupung wari raya epe labo ikira selaku persembahan si biasa ibrekendo. Umpamana persembahan arkiteken padan si enggo ipadan kendo. Bagepe persembahan arkiteken ersuruh ukurdu nah kencaman Tuhan. Kencang go ipranindu jumandu. Rayakanlah wari raya sapo-sapo mulai ibaswari 10.5 bulan pitu. Wari si pemena emo wari si ipergunakan lako pekesahkan saja. Ibaswari buatlah buah pangan ibas batang kayu nari. Keratlah lambe bage pedahan-dahan kayu si melala bulungna. Jenari rayakanlah wari raya guna pehaga Tuhan di batandu. Wari raya pitu wari dekahna. Krina kesusurendu arus patuh man peraturan enda serasa lala. Krina kala Israel arus tading ibas sapo-sapo pitu wari dekahna. Alu bage ieteh kesusurendu medenggo. Maka tupung nini-ninina itaruhkan Tuhan darat i Mesir nari. Ninina ibahan Tuhan tading ibas sapo-sapo silabo mejile. Ia mekap Tuhan di batandu. Bagenda Musa mereken peraturan wari-wari raya agama man bangsa Israel. Gelah arah Tuhan ipahaga. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Bapa berkatilah kami di kehidupan kami. Agar kami hidup berlandaskan pada firman Tuhan saja. Agar segala perilaku kami dapat meninggikan dan memuliakan Tuhan saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.